sujung ka disungsul kan bantri tang ki batmai kamdi ka besuk wat ngi ki balarim ru hangni kamdi ka besuk ban ketai langim da homework daki ar lai tayo daki benai ru teng ngi bakla dengan kataru lo yangi ki balad don hangni ti ki batmai nga kan simpor bah dengan thai kam long banong bantang ki fresh ni hari ka don kam lang ki fresh look badon new idea bolong so potential rengkat batki barim ayo tangi fresh ngi khamma nomor bakanili platip hi baka David ka board juga district council tila dangi bakla kadi ka perti ay mentali dangi bakla tang tiang nye la kut kumbang ala ong ye pi men le bangi miss bun ki ki ba hatam le nomor bangim don ki competence representative ngathai ngam ko banjer keteng ya no ngathai pi ki perlok na ki media UI yang ni kenapa orang iba don kam ha dengan sebenarnya bah ke kongres parti jungi menta iba pun ki new face di balong young dynamic kum ngatai ngamla banlen ba manel badwar ba le se barok khoi ni khampai mbri tang kata le se gindon gibi candidate bala khamlong well qualified dengan believe ba kini ki new face young dynamic ringkat bat ki all member juga parti all fees combination of the old and the new ngatrai jung barim bat ubanang themai ngatrai leseng yang nang ban bun ki new idea juga makat te hang ni ngai ha ka jing jung ha gani ka por ka bangimat si bun ki jing tenju ha ka jing dei bat ka riu ka jela ka je bundu idon kam shisha ye ki rang samna ki ba khlain ka bor sutu ka bor jungkang khnang bangi la ban protect eki ngai ka kham state ban protect ha ka ain ban ye ka ba let's say kiwi kilat kamtam yang iki political leaders ngamong ya kiwi iki political leaders Hatu PEAU pedang juang ya fitangan di kiwi kan hadu menta dang don di old faces hang ni bangilong kumni nga thaya dawan tang new faces ngamong ha kidang simpor ban sungu thu on dia nga thaya tu i dia ban ong tang new face hanga magri relapi ong pan combination of old face but new face di batum riman mai kan nyai namara kani kamlong nga thaya bila pe ba mana kani gitu gilan ak jongi ladangi bakla tang tiang labu ya gibriu jungi tang kum ginong somai menakani kanan aksa dia yong hana ubasyong hari rai umma aban transfer umma aban di hana hapori rai ngama aban ai pateng ya kun ngama aban di ngati bakari rai kadigalan news only tianrai mentala ubriu ula dino ikatku lapan skam orang basnong bakadi kanong ngenti jung tu briu lapan skam da usiam jong ka hima kumnongin pen bon mangi baka kadang dei ka property jong ka right dengan hit jaga menta ar pulai pulak nam takala syai lecis ngi kon ngamla bandi koi ngamla ban transfer lang ulong hi ngong ri right ne di kenti ne di korit ne habala ya dia thiet batla aya ai long trai kadi ban long ka nong kenti jong briu wrong order, wrong act, baru kinsyong hasunyo. Ngamong iki jaka bompak ta. Yung ka bompak ta ti giri right, no doubt. Ya tu tingin ha pikir ba. Ya om banani sa kamar boro-boro giri right di bandayo iswari jingte. Henry ya kabala ya dia thiet. La scam babli, ni penlong kenrong biang kam di masuk. Natama hang ni don kam kiri orang ba tengah om mun. Kumenta ke inheritance bill. Nya keren. Tak ban yo paten. Tentang tangah kerteng yung khaddu syong Amerika ru i kun nongkong kun bar bepli mo lagi sinilong teman email beripa kit lut kai ladap iwan khaddu yung em property juga tinghapan ikum gini kai ngapan wanra ha ka ai kenang ba nom yo le mon mono kan long balance bro sindang teng umen sindang bar kaduk raitoi bepli yo syong kurim bepli kai ka beri baduk ipara ki men hai hui ngapan address haka inheritance bill takadaw hakani ngas kuba don kami kiri orang ba ki basku dari don tang san rungut kiri orang ba ale sekani rap sibu tanaw nga kombyang to the point bangi don kam lang iba barim bargi batman ban ongi ki we dengan sai pipi kam tip kam ba marba kawai ka jing jung gibri jungi kalong ba kaniat kim pen sito barok khoi bala ngamong barok bom ni tang ba pen singan tang mo giwi ki we hindi ka sulong bangim pen sito ngim le arisat ngim do mo
tentangnya bat ikin pat mangi di ban humbok kendet nei kajing e jom ni kalau bagi lasting tahu ka chudon kami ni ya responsibility bat kajing e bat kajing kitli lagi don kajing e ya kakam bat kajing kitli ya kakam matai unton problem lagi baru kajing long berkata kalau bagi tip bahaya segala makin pensitom pulih